Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para sepuh, para teritan, para jemaah arisan sekestejana batan kaula mulya aki ngiring dalam aki pangkina kaula seteja malam mangkin areng sareng atau depoci syukur da ajunan ibun Allah subhanahu wa ta'ala sikadima Allah subhanahu wa ta'ala selanceng aparing nikmat selanceng aparing rahmat dek kaula ajunan seteja sehingga kaula ajunan seteja kelaban nikmat ibun Allah kelaban rahmat ibun Allah kaula seteja ki bisa aktif bisa istiqomah hadir dekat kumpulan tiap malam Jumat malam muka alung polong akal saja tiap malam Jumat kita situng tanda kaula ajunan saja kita bakal ngaule ridhoipun Allah subhanahu wa ta'ala karena alung polong akal saja tiap malam Jumat kita ada lain namun nyupre amal tambana amal ibadah nyupre tambana kelakon kesayan semalar muka ana petambana amal kesayan kita keterima sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Salawat salam alar muka saranceng tetap ke atal Gusti Kanjeng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikak lima Kanjeng Nabi kak dinto teti panutan serok torok kaulus saja kangkui kau dian badanang alam dunya kak dinto karena namun kaulus saja kinto ngiring dalam paipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti orang sesemak dek Kanjeng Nabi insyaallah bingkengan alung polong sareng Kanjeng Nabi masuk dek surgaipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Para sepuh, para teritan, para jemaah arisan kestajana beten kaula mulya aki mungkin Kak Linto kalau saja ampun memasukin bulan Sya'ban ampun tanggal 11 artepun 19 hari aki kalau saja kita bakal memasukin bulan suci Ramadan pasah Ramadan sekak lima bulan Ramadan kita situng bulan seutama situng bulan sebanyak-banyak kenceran epon karena cepun keterangan manabi kalau setuju kita ngelakonin ibadah bulan Ramadan kita cek rajana faidana kita tekel lagi petong polo kali tekelan lamun kalau setuju ibadah sunat bulan Ramadan kita pada aki sarang ngelakonin kelakuan fardhu di luar Ramadan. Jadi saking utamana bulan Ramadan kak dintok. Malar muka kaul saja sareng Allah subhanahu wa ta'ala pada paah dek ke bulan Ramadan sebekal datang kita se-19 hari aki ben muka-muka kalau saja paringah bisa alaksanaki pasah Ramadan. Amin amin Allahumma amin. Karena pasah Ramadan kita setahun sekalian. Jadi lamun kalau saja kita dalam setahun sekalian jepok bulan Ramadan kita termasuk hijrah
termasuk untung karena bulan Ramadan kinto cek saena cek bagus amal-amal itu kelaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Para sepo, para jemaah arisan seksejena beten kaula murjaaki bulan Ramadan ka dinto cepon sebagian daguna ulama kinto mulai dimin kiba almarhum Batuan Jasuli kinto atribuaki sing leparak Ramadan kinto bulan Ramadan jicong Ramadan jicak maknana potron apa-apa minya may bulan potron bulan Ramadan kinto karena bulan Ramadan kinto bulan sengup berdosa, bulan semetade dosa. Jadi kau saja resare kinto ala ketusah terkedak Allah Subhanahu wa taala, maka kalaban apa Ramadan angsal ongku apa sah insyaallah dosa kinto bekal ekosok bekal petade sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mila dari Kak Dinto malar muka kau setuju sangat belas hari aki kita ki pelancong umur ki pada bulan Ramadan sehingga abe bisa ngelakoni di pas Ramadan ben muka pas Ramadan kita keterima sehingga tusah seabe ngelakoni tusah selanjutnya setahun kita bi Allah Taala seporah. Amin amin Allahumma amin. Selanjutnya pun kita pamausan kitab Risalatul Mu'awana semangkin dapat wa alaika bil iksari min qiraati kutubil hadisi wa tafsir. Benetap sampian kalaban mabanyak dari maus kitab-kitab hadis sareng kitab-kitab tafsir. Karena hadis sareng tafsir kita bani situ banyak bernanah. Jadi kan milane kita udah bagi pan berempan hadis pan berempan tafsir malar muka kalau saja kita bisa maca umpama tak bisa maca karena tak oning malar bisa mustami bisa mirengaki orang semaca wa min mutalaati kutubil qaumi amatan ben bakon banyak maus mutalaah kitab-kitab epon ulama secara umum. Fa inna dzalika fathun amun wa sulukun tamun, karena kesedayan kita maus kitab-kitab hadis, maus kitab tafsir, maus kitab-kitab karanganipun para ulama kita merupakan pembukang atih seumum dan merupakan jalan kangkui nuju ke Allah Ta'ala sesampurna. Kama qala ba'dul arifin akati oleh adabu sebagian orang-orang semakrifat ke Allah atau sekenal ke Allah. Walakin yang bagi laka antah tarisa min mutalaati ma yastamilu min rasailihim alal umuril wamidati wal haqaiqil mujarradati. Sesaina sepantesnya ya mungkin sampian aja ge dari mutalaah kitab-kitab seakan tu risalana ulama kelak saya mengandung alal umuril ghamidati atas perkara-perkara sedelem artinya abe lok dukkha. Jadi mun abe karena lok dukkha kita cek norok maus tako abe kita kelero jenen wal haqaiqil mujarradati ban saya merupakan hakikat ilmu hakikat, karena ilmu kinto beda telok macam iki kinto nomor situng ilmu syariat iki kinto alaksanaki salat alaksanaki pasah kinto lebet ilmu syariat. Saya nomor 2 ilmu
Apanya mana? Hakikat makrifat pertama, makrifat hakikat apa sih nomor telur? Syariat hakikat, syariat makrifat hakikat. Lagi to ilmu se abek lo duke kita cek ngelakonin karena tako abek kita salah jenen. Jadi cukup ngelakonin pada pasti abek duke. Misalnya ilmu syariat akati ilmu na salat, ilmu na bahasa kita abek seduke kita alaksanaki manabi abek setak selok duke kita tako abek kita keliru jenen. Karena ilmu kita mohon abek neng badan neng makom syariat lo bisa abek kita mendalami ilmu hakikat. Karena ilmu syariat kita artinya ilmu sejalan lagi selakonin kuda sehari-hari kita apa sah salat mau Quran kita nyaman ilmu syariat. Jadi di luar kita baru nyaman ilmu hakikat mau nabi ilmu hakikat kita abek mulak duka cek norok alapu cek mungkin kata kau abek salah jeden. Wa hadhil asya'u tujadu fi aktsari mu'allafati Syekh Muhammad bin Arabi wa fi syai'in min rasailil Imam Al-Ghazali. Perkara-perkara ki guru kita pangki dalamnya benyang ang kita Syekh Muhammad bin Arabi ben dalam Allah situng-situng min rasailil Imam Al-Ghazali dari risalahna Imam Ghazali karena esena kitab saya terangake kita esena kitab tasawuf artinya kitab tasawuf nikah kitab kanggo ilmu kanggo abersihan ati karena ilmu kita macam telok kepun dengi askia kanisa ejabuaki wa ta'alluman ilman yusahihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi sekolah. Ajar ilmu kita nomor situng pakon ajar ilmu sebisa mesade kelakon ibadah mesade lakona salat mesade lakona pasah mesade lakona zakat ben haji kita nyamain ilmu syariat. Jadi pertama abak kita pakon ajar ilmu syariat ilmu kangkui semetepak abek ibadah da ajunan ibn Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor dua wa akidatan pakon ajar ilmu akidah artinya ilmu tauhid ilmu kangkui ngauningin sifat-sifat ibn Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu nomor dua. Lah nomor telok kita wa muzakkiyal qalbi sekolah pakon ajar ilmu sebisa mafruse dekati. Dan kita saya nyamain ilmu tasawuf. Akati saya mau kita termasuk kita kitab pun isine tasawuf artinya ilmu kang kuwi mafruse ati. Karena ati kaulajunan saja kita banyak kotoran ipun banyak kotoran-kotoran separlo bersihin supaya abek kita ngadep de ajunan ibn Allah bersih dari penyakit-penyakit hati kita. Banyak penyakit kita lah karena nang hati kita. Tapi kan kui bersihin katiban apa? Abek kita lebet ibadah de ajunan ibn Allah subhanahu wa ta'ala. Aja keperintahan Allah, aja awil larang Allah. Lagi kita akhirnya pun deki bi Allah Ta'ala paringin bersih atena dari sifat-sifat sekotor semacam takabur, ujub, riya, hasud dan kita penyakit-penyakit ate. Nah kita sebisa bersih lebet ilmu tasawuf karena ate kalau sudah kita memang kotor
ateh kalau saja kita kotor tadi kangkui abrusen kita abek kita kalaban ibrusen kalaban ibadah namun abek kita ibrusen kalaban ibadah kenik sekonik insyaallah ati kita tetih ati sebersih ama nabi ati kita ampun bersih dari sifat-sifat kotor bersih dari sifat penyakit-penyakit ateh maka orang kita setujulah gerak-gerik kita sae kita setujulah kita pembangkit pun dari ate karena manabi ate na orang kita sae segala gerak-gerik kita norok sae napa saya ketebu sae napa saya kekuli sae hubungan bi orang sae lagi kita pembawaan dari ate sesae iki manabi ate kita gelanun tak sae kita segala nak orang kita salah tok segala lakon orang cuba meloloh kita manabi abek kita kotor ate tak sae karena debuna kanjing nabi kak nisa ala inna fil jasadi mudghatun idza saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu artinya debuna kanjing nabi nang dalam apa tena manusia nikah beda sekerak keking iki maksud ati kita idza saluhal jasadu bila saya sekerak keking sae saka curbeuten sae mulai dari atas sampai ke sokoh setuju norok sae karena ati kita minangkana ratona beten kita jadi mun ratona sae saka curbeuten norok sae sebab nika lamun ati kita lok sae iki saka curbeuten kita norok lok sae jadi mila dari kadin to parlo abek kinto bersihin ateh lebet ilmu tasawuf kinto maka beri boleh dek kinto aja pun kela sepantas abek kinto aja ke dari sifat-sifat kotor sifat-sifat ateh secuba sekak lima kangkui abrusen kinto neng kitab-kitab pun terengaki termasuk kinto risalatul muawana kinto nerengaki kangkui nambahin penyakit hati kinto termasuk jaban kinto karangan-karangan pun Imam Al-Ghazali diantaranya akati kitab Bidayatul Hidayah sekak di mama ulama itu pondok kinto Imaus Elibadi Hatam Imaus boleh termasuk Al-Maghfurlah Bantuan Jasuli Timin Kiswarkan kinto ikabai wiridan Hatam ulang boleh dari baba Hatam ulang boleh dari baba sani kecukan kuruna Al-Maghfurlah kinto ipakong iki kinto kibahar sekinto cukan kitab-kitab napa tasawuf kinto Sulam Safina Bidayatul Hidayah kita ibadi wiridan karena isen kinto saya anerangaki penyakit hati wa qad dzakara Syekh Rasul fi ta'sisil qawaidi qaidatan fi tahdhiri min kutubil lati tajri hadzal majra faraji'a in syi'ta jabon kinto Syekh Rasuk kinto nutor dalam ada serang kaidah kangkui ajegah dari kitab-kitab ajalan celena farajiha in syi'ta maka abak maca sampean cek mungkin abelia sampean dek kitab-kitab kita insi lamun kosokan iki abak lamun umpaman abak kita lo bisa maca banyak mirengaki dari orang-orang sebisa maus mirengaki debu-debu na ulama khususnya saya mengandung dalam ilmu tasawuf kita walam yadhkur fi jumlatiha mu'allafati Syekh Abdul Karim Al-Kailani li'annahu mutaakhirun wa mu'allafatu min indi akhiriha mimma yambagil ihtirasu anda isaron lissalamati jadi begitu tak nutor
Syekh Rasul kela dalam jumlahna ada karangan-karangah Syekh Abdul Karim Al-Kailani karena kita masuk ulama mutaakhir, ulama di budi. Wa mu'allafatu min indi akhiriha, benjukan karangan-karangah dari akhirah. Fa mimma yambaghi litirasu anda isaron lisalamati, dari hereng separcu kepada araksana anha dari muallafat kela kerana milih dek keselamatan. Fa in qala al-qailul la ba'sa alayya fi mudalatil kutubi hadhihi li anni akhudhuha afhamuhu wa usallimu ma la afhamuhu li qaidiha. Lamun bada orang ada bu lok penapa maus kitab-kitab karangan-karangan ulama-ulama se abek lok duke keng pondut se duke saos abek sing ngerti manabi abek setok ngerti kintok seraki dek ka orang si adebu sekintok. Jadi abek gitu cak mungkin kenapa muntut kut kedukena muntut pak de pang abek sekintok lah karena lamun abek lok duka ampun jaban kita wa usallimu mala abamu liko iliha seraki abek selok duka deka se ada buaki kila lahu qad ansufta wa nahnu innama nahsha alaika mimma tabhamuhu an tafhamahu ala ghairi wajihi fatadilla an sawa isabil. Olana lamun abek kita lok duke pada bahasa maus kita tako abek kita maham lok norok lapa se kekarep lek se kesaja amun abek maham lok norok se kesaja fatadilla an sawa isabil, maka abek kita kesasar dari jalan setepak. Kama waqa'a li aqwamin akif akafu ala mutalaati hadhil kutubi fasaru fi sindiqatin wa ilhadin. Polana lamun abek lok duke abek lok ngerti pas bisa abek kita maksa mutalaat kitab-kitab kita jaban kita fasaru fi sindiqatin, maka tetih orang kita kafir sindik pas tetih merosak dek abek wa ilhadin ben bisa nyelimpang. Wa qalu bil hululi wal ittihad, ben sampai ngucap ke Allah Taala kita pas ada keduan kenengan ya kita lempangnya mana. Ketika abek kita mundut sedukana mundut sedepang abek mun abek lok duka cek terus lagi tako abek kita pas salah jelen fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka tak ada bisa amingu dari kelakuan cuba wala quwata bentanda kuat tak bisa di kekuatan kalangku ngalakonin ibadah illa billahil aliyil azim angin kalaban beda petolong Allah al ali se'ak luhur al azimu se'akum. Para sepo para jamaah arisan sing sedaya boten kaula munjaki estoipun esena kitab kita abek banyak selok duka namun abek maca kita pola-pola kalaban emaus abek kita kenging barokahipun dari muallif dari singarang sing kekalus saja kita gelem dadi orang-orang sing gelem sama abek dan ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala sing pola-pola bisa ke bingkengan kita ekapolong eakoh sareng ulama-ulama kong langkong sing angkit kitab kadinto amin amin Allahumma amin. Matur sekelangkong atas dajana perhatian nyuwun sepora atas dajana kekaleben ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.